Ok guys, this is opening. Ćao ljudi, danas ćemo da otvorimo ovo Kinder Surprise jaje. Evo ga, stigli smo do ovog jajeta. Šta je ovo? Ja čekam ništa. Zašto dva? Ovo se crta s ovim. Kako ide? Evo ga, ovo je dobijena igračka. Ovo kada izvedemo, stavimo pod vodu, ovdje da bojimo. Bili smo 20 listića za bojenje. Hvala što ste gledali ovaj video. Ćao!